Iyang o kasilelian mango. Ye chao dagan rongan rangwach nan sabal machay rong, Wahu Pahrekier Sapwekeika. Mekun kau na patasan opsin piyayo dan apolo kawitan opsin kapna o karyang kapna. O ngay sabal mamay son bata sintia eliowat kar meban saksakare chon way out dagan rongwach. Erupwepi pacho e panuten mainan wewe, ay mentiang pi chungal sakaran kapung o Wahu nganilap sa machay coach mon me koros. Chungal sakaran kay bani o Wahu pangkukuran erakso ko en gon peyu. Chungal sakaran Wahu lap pangkukuran isanan kan ko, pacho wan Wahu kisawal marlukan nanalang ko o nan kan ko. Wawach pacho wan sapul o tokoy kun merel sapul machay kapna en wen pompe the Honorable Stevenson A. Joseph. Karyawan kapna Honorable Erlines Mofik. Speaker ang pinungko ko sa net kay Sakawan wen pompe the Honorable Marvin T. Yamaguchi o Yangamoy Honorable Senators Kan Koros. Son ko pong napalat en wen pompe the Honorable Nelson Joseph o Yangamoy son ko pong Kan Koros. Chungal Wahu en kaklelem napalap kay Kan Koros nan kaliyan chiya, mumotso o government. Wawach en kaklelem chon wen pompe yung sap sangachanan kalal len mas lugan kalal wach. Rakach o Koros pachanan autakan rong wach. Ni may Wahu parang kao na riya kutriya sa kwano sapol machay kambang kamarayan pachawan. Pauseyer tatak merapacawan capiatar ni etam may isu barang kau noria kutriya sa kwano. May ye kamatangan cangacang ong rail sering school kan niya rail pacawan ta kamelel ong rail serikan magkuitar ni ran kayo en tatak wach. Wan san salamawang chon wen pon peyun sa kuitan tatak wach yech tengkan mebansan san pa. Ong primary me bachelor sang kuin kayan dan kuin kawalu me chungalan PTR nan peo ye school kanan wen pichi ni aral bachelor wan koletier tang lima pukui wali sak limau karyau ye school dan wen nech ni aral kolokon tang silu pukui lima sak silu kasilu ye school kanan wen matalenium me koletier tang silu pukui dai sapeo Katayu ye kolonia town ni aray pacho waner tang silupugi. So kes tang riok kuriesa kriyaw, weno tang riok kuriesa o private school kan tang opugit wesa kwalo. Kachayang match ye puitan kamotong kanan kungan ray seri kan me pacho nanay school me sang queen katuaw lel kaysa kriyaw. Private schools kan pacawan tang isisak tuaw, MHS tang opukut tayo, te high school in Matalani High School tang opukut tayo, Nampi Memorial High School te NMHS tang opukut tayo, o books me pacawan ernan beo ni arelwiatar tang silupukuriyaw. Kapung mulatok toko kantan kamarain, ap melal rail seri kan makapayatar tatok kasampalwaj. O kapung choror ong private schools kan, puweko kasalepen uchuch mesain saler. Kula kayo murin sa wasan ranwaj may Wahu parang kaunorio kutriya sa kwano. Sapol machay kabina pachawan pachayangar penene o wen matalanim. Tan kukuran wasalapalap isipaw, puwen kapyang wawnukwi o kamurala olan wen pompe kasampuan. The late Charles T. Johnson, the namatang pet matalanim. Ne anger malibulib en kauno coach. Me pachawan Pahrekier sapol machay government and wen pompe to namin sombar daisa. Ni may isa kriyaw, tarang kauno riya kutriya sa kwano. Sapol machay kapnayan wen pompe pachawan pachayangar Israel
Puinin ko po sa net Korea sa Taiwan, Kanta Kapachapach and Micronesia, the FSM Congress, on rich tana rich ngal wiyala kasanti ka tayo, and nanti and tatakwach, kulak isap na maisam, nan wasan wiyala talugur nan wins. Tachang tatakwach ye Israel ambassadors kan mayamaki His Excellency Wu Wei sang China, mawiyatin of diplomatic corps, then magkayun wari nan pumanrain ambassadors kan. Her Excellency Jennifer L. Johnson, U.S. Ambassador, His Excellency Nobuo Kakomiya, Japan Ambassador, or Her Excellency Chen Grant, Australian Ambassador. O John Wei kan koros me pil inanen chocho me bacher tatok kasampal watch. Ni may isap tayo, parang kao na riya kutri isap wano. Kulak isap ni may isang sapal machel kabnayan Wayne Pompe, the Honorable Stevenson Joseph. Kachowan kasamoyer sa yaw sang US Embassy na nechungal wasan wiyalamalam, pela balap nan kolonya. Chowetas Sai and Sakararwo Che Mr. Vincent Matt Tracy, U.S. Ambassador Deputy Chief of Mission. O Atash Matt, Legal Assistant. O Christopher Hoffman, Special Agent, Mepachoto sa FBI's Regional Office ng Australia. Sa iwach Pachoto poran kapese Mr. Hoffman, Pachoton pachowanda sawas and kawait. Ong puko tatong kan ong nampelian. Kan pataral pen nor o onagap and wait Bombay the public safety. O option sa nanang kosonet nan pelian kapela kakosonet the AG office. Manakap manage tan pacho ku Bombay arrangson pung tayo. Metan 29 September. Kaduna bacawan kasaleta cungal kapung, puya kisapis wajib kakar pura mie ong sapal macam office mesan saler. O tola bacawan me Israel me buka kepalu bukaj and kap ewang semen manage ni saleta puran kap bacawan tas sawas o sapis kan koros me mia nana be ong pertan buka tatongkan and taleria waj. Ni May isak lemau. Tarang kao na riya kutri isak lemau, sapol machay kabina, the Honorable Stevenson A. Joseph. Pil chungalan kiya ray sumau o pil kasamo sa sayew sang ADB, Asian Development Bank, nan wasan wiyala malamen, opsin kabina kulak tuwaw ni Mesa. Pela balap nan kolonya. Choweta sayen sa karalwa chiye Mr. Asis A. Trop, Advisor, North Pacific, Maybelline Anton Ping, Country Officer o Alan Simmons, Operation Assistant. Sa iwach pachang kapina oya chungal chon tatong kan ran wach poran kak ew kupene iran project lapakan o ananakan memia ong project pukach. Kuan kak kaum sakala tatok kasambal pukach. Wawa pena wach paninin so wasan melen anan lapakan ong win pompe. Metan wiya kamau pen chon way watch. Nukulok isabew na may sangan ran watch niyalan sapol machay kapina. The Honorable Joseph Pachawan kasamoyer penene o chon tatang kanan Housing Authority Pachayang metan chungalan kita kaulan puko ran watch. Mr. Nolensner Charlie na chungal wasan wiya lamalam ene chungal office pela balap ng Polonia. Pachayang gabnayay acting speaker ang pinumpuko sa net kay sa Taiwan Wayne Pompe, the Honorable Atsan Abram o Honorable Senator Simon Samuel Kichi. Mr. Nolensner Charlie, Pachawan Panaw Tayamaw niya wiya emen itita o Port and Housing Authority. O Pilpachawaner kama naman sa pinumpuko sa net kay sa Taiwan Wayne Pompe. O ranwach pachawaner kaulane chungal puko. Tatakwach kuitar o imsaklar kulok isabew minich limaysak riyaw si pelenin sowas. Meche chawtagan rongan ranwach nan sapol machel rong wow Pahrekier Sapwekeika.
Sa bacawan pagpagice o luklukaja kupurakan ong nan autaban rongkan meban kun bacaw tamur. Kalangan o kasilelye mengo.